Muraho neza bapayoners aho muherereye hose, wowe uri mu Rwanda nawe uri hanze y'u Rwanda ukaba ukurikira umuyoboro wa P-Mining TV, ndagusuhuje. Reka rero tubwire abantu cyane cyane muri mu gihugu cy'u Burundi, Kenya, Uganda, United States, India ndetse n'ahandi mukurikira P-Mining TV, ndabasuhuje. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka ku itangazo rya Pi Network. Itangazo navuga ngo ni itangazo abapayona benshi cyane bari biteze kandi bari bakeneye ari benshi. Iri tangazo rero navuga ngo riziye igihe ku bapayona kuko rije rigarura icyizere ndetse no gukuraho impungenge ku bapayona aho bari muherereye hose. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe icyo Pi Network ivuga kuri umushinga ndetse n'icyo Onirapa irimo ivuga kuri uyu mushinga. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo aho muherereye hose, mbere y'uko dutangira kino kiganiro, umuntu mushyashya wese ugeze kuri P-Mining TV agiye ukanda subscribe, hanyuma narangiza akandi no kunzogera kugira ngo nawe agerwaho n'ibiganiro bya buri munsi. Ibi rero ni ingenzi kuri buri muntu wese. Niba warakanze subscribe ukaba warakanze no kunzogera, n'ubundi urakomeza, ntago ucika intege kugira ngo ukomeze uhereze intege uyu muyoboro wacu kugira ngo nawo ukomeze waguke. Icyo usabwa rero, kanda like, sharing, maze nurangiza usige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyo kuri uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe byinshi cyane Pi Network yatangaje. Hanyuma rero tugiye guhera ku cya mbere, turagenda tureba icya mbere, icya kabiri, icya gatatu kugeza ku cya nyuma Pi Network yagiye ivuga muri iri tangazo. Hanyuma icya mbere yatangiye igira iti: icya mbere, Pi Network yabonye umuterankunga wa zahabu muri tokeni 2049 yabereye muri Singapore. Ibi ni intambwe ikomeye cyane mu kugaragaza Pi mu rwego rw'isi. Murumva rero nimba Pi yamaze kubona umuterankunga wo muri Zabure muri tokeni ya 2049, murumva ni byiza cyane ndetse n'intambwe ikomeye muri uyu mushinga wa Pi Network. Hanyuma turakomeza ku cya kabiri. Icya kabiri kiragira giti, cyangwa yo mu magambo, icya kabiri, hatangiye Pi Hackathon yo mu mwaka wa 2025, aho niho abadeveloper n'abahanga mu ikoranabuhanga bazerekana udushya n'ibisubizo bikubiye muri ecosystem ya Pi Network. Ahangaha murabyumva yuko ni ibintu ndimo mbasomera kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa n'ibimo bibera muri uyu mushinga wa Pi Network. Hanyuma icya gatatu batubwiye ngo hiyongereyemo uburyo bushya bwo kwinjiramo ukoresheje passkey login. Murabizi yuko hari uburyo bushyashya bwiyongereye kugira ngo winjire muri Pi Network, aho uzajya uwinjira ukoresheje passkey. Ibi bizatuma kwinjira muri konti yawe biba byoroshye kandi bifite umutekano mwinshi aho uzaba uherereye hose. Murabizi yuko haba konti ya banki, kwinjira muri konti yawe ya telefone ndetse n'ahandi bigusaba kugira ngo ufite passkey. No muri Pi Network rero iyo update nayo yongerewemo. Turakomeza kuri kane rero, aho bagize bati habayeho ivugururwa rikomeye rya protocol kuva kuri version ya 19 kugeza kuri version ya 23.
iri ni iterambere rikomeye mu ikoranabuhanga rya Pi Network. Murabyumva yuko birakomeye cyane, navuga ngo kuva kuri version ya 19 kuva kuri version ya 25 ni intera ikomeye cyane, ni intera navuga ngo nziza cyane, ni intera buri muntu wese yakwishimira muri uyu mushinga wa Pi Network. Hanyuma kuri gatanu bavuze ngo Pi yashyizwe kuri Onirapa, uburyo bufasha abantu kugura cyangwa kugurisha crypto byoroshye. Murabizi yuko rero Onirapa ni uburyo bworoshye cyane, ni uburyo bugiye gufasha abapayona ndetse n'abandi mukora mining zitandukanye kuba mwagurisha crypto ku buryo navuga ngo bworoshye. Onirapa rero ni umushinga mwiza cyane, ni umushinga navuga ngo ugiye guhindurira abapayona uburyo butandukanye bwo gukora mu buryo bwo kugura no kugurisha coin zanyu mwamayininze muri umushinga wa Pi Network. Twakomeje rero kuri gatandatu. Hano ku cya gatandatu biravuga ngo Pi yashyizwe ku isoko ry'imari yavunja muri Switzerland, aho bavuga ngo iyi Switzerland ni ndabona barayise ngo ni Switzerland Stock Exchange. Navuga ngo ubu ni uburyo bwo kuvunja cyangwa kugurana amapayi muri Switzerland. Ibi byerekana uburyo Pi irushaho kwakirwa no guhabwa agaciro mu isi y'imari. Navuga ngo rero Pioneers, izi ngingo uko ari 6 ni ingingo zo kubahwa, ni ingingo navuga ngo zifite byinshi cyane mu mushinga Pi Network. Reka rero dutsindagire ingingo ya nyuma, ingingo y'uko Pi Network irimo ikora neza muri Switzerland. Murabizi yuko nk'abantu bari mu Rwanda, mu Burundi, gukoresha Pi biracyabagoye, aho ushobora kuza mu Rwanda wenda ukazenguruka nko mu karere runaka utarabona aho wagurisha Pi. Ariko iyo utembereye mu bindi bihugu ushobora gusanga Pi yaramaze kumenyekana, ndetse n'umwana w'imyaka 4-5 akaba azi ibijyanye na Pi, ku buryo yagenda aho ageze hose akaba yakoresha Pi. Ibi rero biraduhereza imbaraga, ndetse no mu bindi bihugu iterambere itarageramo, kuba namwe mwakomeza kugira icyizere ndetse no gutangira gukoresha iri faranga rya Pi ku buryo kugira ngo turiteze imbere. Ni ifaranga twamaze kwiga kandi twasobanukiwe aho rigiye gukora ku isi hose, aho uzaba ugeze hose, aho uzagera muri Amerika ugakoresha Pi, wagera muri Kenya ugakoresha Pi, wagera mu Bushinwa, India ndetse n'ahandi hose wagera iri faranga ukaba warikoresha. Navuga ngo rero ubu ni uburyo bworoshye kandi bwiza kandi bwizewe wo kugira ngo dukomeze dushyigikire iri faranga rya Pi, kugira ngo buri muntu wese aho harereye hose izamufashe kwiteza imbere mu iterambere mu bukungu. Pioneers rero aho muherereye hose, reka mbashimire mbabwira ngo ntuzigere uteshuka kandi ntuzigere utakaza amahirwe yo kumayininga Pi, kuko iri ni ifaranga rizahindura ubuzima bwawe, ubw'umuryango ndetse n'aho uherereye hose. Ndabashimiye rero, dukomeze tubane mu biganiro bitandukanye, twibanda ku biganiro bya cryptocurrency. Bye bye. It shows their commitment to growth